Suar Kapatisi TV. Puli MBBS ha India ne Shabal ri kum ha Russia, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri. Kidi kitop medical colleges bat ru ha kador babiang. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. UMLA jika nak celong konstituensi ba Adelbert Nongrum. Haka artarik unaitung aracar arpusan ula play ke jing ai jing kai ke samla bakin tip kumno benyeng hala ki jong ki kejat da ka beseng ki kam ki jam da ka jing trelang ba ka Meghalaya Social Development Society. Habakran haga ni kesengi uba Adelbert Nongrum mulaong bakalawe ke de nakarai ka bagi samla ki shim minta ba longru ka pernai na ka benta kalawe ka bansawan. Shushu uloong bakumu MLA ulawan ra ikini gijing ai jingi kai ban penkela ikijing mut jing perkhat jangi pat ba namar bakalong kebajuat hakini gisengi menta ban yo yakikam sarkar entrepreneur ngatrai plasu uno ba sim ya kata bono kakam but entrepreneurship kadai uno blastang ya kakam da ka udan yang kita ki qualities ki ba udan kam Paudai bandan tada usai ya kano ka enterprise kata kano ka lese kano ka usai tikini iba ko apan pia pia kini lain tadi but hagani kasi anu patai dunia apalat namar ko bangala oifi haman nak satade yang sadan ke kelas ke bakar bang nak banta kani umno bagi nikaya pi koma pi kita ki bat salam kita ki entrepreneur ki qualities ki pa pi di bandan kawai ni qualities ke bangi dan kawai ni qualities andi ka kejiglong ke bangi dia bendan galong bangi dia belong ki bayai ni scam ka kejigbuat kejigberkat yang kata persistence dan perseverance bat kujuru gidan kam yang kata ka thong ka bangi ibu Ahmad Kajangi di dok kendiat ijing matang sampai dia bat kanik program taksi balik on development ke bamut bakupno ginamban inhaban klan susu lani bat pendah susu lani bat kentiu susu ya katu kasap ka phong ka bama pipidan lesi dan tapi ba asdam tip malu malah ngabeni bat ka food processing lani ka tailoring lani kano lani bat pendah susu ya kata pidan kam ya kum kini gijingkai bakam bat petemet susu ini ya kata kalai ngaku memang ngaku lagi pi ada fitri hok pi kum masa kena spek bahaya ki ada kilong kebima ada kilong pa kisama kibuan tista mo ngaku apan ad sekawi pat ka peskin kata kadeka kejeng itu kebakar pang nak benda job kami tak certificate ka certificate da fio la shai la bdio ai nangaru kaski kumnungen yarap parseng ki kam jopi ngila manwar panak sarkar kumno kana menyerap nak benda jopi nomor marwi individually ka ia mangaru menyerap dari sarkar leda togetherness mo lembag jilong tuli kawai ke sarkar kana birap maka belak naik kam sarkar di ka menyerap ifi mantir ki machine baya nginwan ra ki small scale industries nginwan ra ki medium scale industries nginwan ra ki big scale industries pagi kon samla syah nga kendat ngan keren nomor kadi di gestir do kaniko nakwa ipi bakadi sipnai ni arprai war mong bayatro wala mong bakadap badai masikha judo hapan pep kita di excuses nai show kadi ke juk bagi dia berterish tu sacrifice lo kita di bukan stang papang bat bayam ila pep subhasil mereka pacu pensei ini ke skim mo bangadon bon ki beri utrai snil sei wa da bot ke skim anu peno ka baklai ke skim ni cuma tersa ke skim belum kelah ke skim mo kata di mo probes yang konstitusi kami khmat asal peliki election ke Malaya nampak jutok anu tok itu shen pensei ke skim bunuh apa nok hang di konstitusi ke jogi ketika skill kini different skill bagi ai mata lesi lagi le cuai kalau bersongdor nyoja praja kawai ketrit ada ar tadi ketrit ada khandri ujar ada kadai lain tadi ketrit kalau pandai aku ujar aku ajar nrei na dog sedok nan ai free nak kalian jawab aku memang nomor kadai ke por ke pangidong kam ban kentu ye pi ikon samla manum pengecu it can no longer be convinced with a government job. We can no longer accommodate with a government job. There's no more government job. Government job is saturated. Lies partly kipos hakishisnam
sans ba tili ki pos asisna kanungut ki aplikat silap arlap kumnu ngin chapen bin ngin maaf siap community ke kam sarkar na tradau ngaku memeli na kuasa bakani kecing tubuh ke jama panwan rai ke development skill balong ban pelong ye pi ba penyem na joki kejat penum up community su ya imei pa in ayu ye pi penum up community su ba no mi khmat unai ayu ye pi penum community su ba sarkar kan de ayu ye pi kuat penum individual ada nani pilih nak jom wanam kuat penum beli certificate nama sarkar lu kan hapan bisa kan hapan exhibit by fee kan hapan access by fee Hasyo man certificate war kan guru ini kan hapan shitong ban pek atau sudai upan certificate maka pan certificate ya mata pilih driving license pimpat nang kunum tan license tapi bisa license dah yang pasal kunum mengiba license dai mo ai pihak menteri kia beri ban sekebom nomor kan ini skill lebih kan skill mo kena program coba skill penam tei dia kena icon lu kiwin ni mungkin ubah nang saya petition nang tei dia toloring dia saya pergi pendon ke EM in live mau ke bangir min serap grup nasi nak sabut sepomut inform ke grup ngila parsina pun kam sarkar ita ngila pun don di small scale ni don di Jakarta sing ngila pun ya wai siuli simna sinan sin sposunan missionary ta iwe Jakarta ngi su ki jan ki bro keleng ngila wan natu bila bu notre pipa bila long tapo long kandra ndai su bisa keri mo. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.